Nikurikai uiguaga muno Ituguturagia andu Getana iguru Ituguturagia andu Gathaitha Ngai Jabure marina jane Nimokirire Munabii waku Musa na nyoka ciao Gutire muti wa bara Muharĩrĩrio Nomwe wa gutukirira Ukagacĩra Jabure marina jane Nimokirire Munabii waku Musa na nyoka ciao Gutire muti wa bara Muharĩrĩrio Nomwe wa gutukirira Ukagacĩra Rĩrĩa wanyonire kuoya Nĩndakenire Ngamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ Nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ Itũgũturagia andu Getana igũrũ Itũgũturagia andu Gathaitha Ngai Mara wanaotanĩra nĩcinyonetie Itũgũturagia andu Gathaitha Ngai Ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie Itũgũturagia andu Gathaitha Ngai Ĩyo nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie Itũgũturagia andu Gathaitha Ngai Irathimo ũrathimĩte nĩcinyonetie Itũgũturagia andu Gathaitha Ngai Rĩrĩa wanyonire kuoya Nĩndakenire Ndamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ Nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ Titũgũturagia andu Getana igũrũ Titũgũturagia andu Gathaitha Ngai Wapigwe makofi mazuri. Very good, very good, very good. Asante sana, asante sana. God bless you. Asante sana makofi. Good. Punguza mziki hapo. Anthony punguza hiyo ngoma. Very good. Wana talent vile inafanya kazi Now you can imagine vijana wetu. Kila mmoja ameshikilia mahali pake. Kuna wako uwanjani, kuna watu wako kwa acrobats, kuna wengine wako judo, karate. Hii meng'are mingi iko huku barabarani haingekuwepo. Sababu watu watakuwa uko busy sana. Shikani chini tafadhali, shikani chini. So, wacha tuwapatie makofi ya mwisho mazuri, makofi mazuri To appreciate your talent. Unaona mtu anasimama juu ya mwingine, kindly try this at home. Najua kuna wazee wanaweza jidanganya kwamba hii kitu ni rahisi. Don't try. Hii ni ngumu. Kama waambie mama tuanze zoezi ufanye kama kale kasichana. Huwezi, hii ni ngumu. Inachukua miaka kufanya hii kazi. Mpaka wengine wanashindwa kama uko na mifupa. Bugu uko na mifupa kweli? Hebu fanya hivi. Naona uko nayo. I was wondering vile mnaruka huko juu. Mngekuwa mna uwezo mngefikia Mungu, lakini it is not possible. Vile naona mnajaribu. So thank you so much Mr. Bingi yako.
Tunashukuru sana. Sasa tumefika wakati wa kuingia katika ibada ya siku ya leo, na katika ibada ya leo kuna Pastor